ate simbolong manik pantan nabainan diyo tirantian tuyo telokol loerara dito si baba buntuar ranu si botane ti kaboro to maarabutan lang lanti tangan na tondok lanti lisu na pangalion tanga may kata ka tang may kaboyo o diyo tiluba malisan-lisan ka diyo tilipulen bangitan di bisara ki kami mintu malik budam yang kaparaya pantan mi palimpan rokotil ba malisan-lisan ka mi patuara rokot ini pulen bangitan di bisara maga sabun turengge naramakamban manimpa atan ti kaboro na bugutang si bedera demi banalembang pantan nakala paparaya to maarabutal lang napi palisud na pala napi bombo na tarun na makalima to makaboro nao lang nati mga brolong rek kenaran di mao tang kileson lang nati mga talo tampo kana parang dan maamurang tang tisino daw na kubriyan sumanga ende kena poliang paraya bukurante marang mata na tulah pangan daw tang arabutal lang ampo daw tang manalangi naran desa mayang areket kumong bulanta daw lisu na batara na puang buka bak badalangi ungkil lang pentiruan na batara na bubak urang sunus ang ipasakin na lakotan doon tabatang mi na bubak kabumbu si dolan nila pagkarak na lako kali sinisa mi isulay masak kebairi tibalik madarinding solanasan rongko toling samalini ki kami tapi tapatan nampak talingan doon tasiman tapali dan maya-maya suling bulanta nagisabok sa mararata lagi gente pagantiran berkarenta yang mau katonggoran kamaritinan na keluarga almarhum Eti waktu Mamak Budi timbak bulian masa pembawa sangala na pamitan namali na kawasya Bapak Nandro marah sama masalah lang binti makamunusannya katonggoran kamaritinan na keluarga Mamak Budi Batu Sirka Budianto Teni Lu Banggai na pamitan namali na Bapak Nandro katonggoran kamaritinan na keluarga Mamak Budi Batu Kiki Giri Kallo MM timbak Merauke Papua Rapa Betan Damali na Bapak Nandro pintu gato marasan mordulan salubati kita masalah lang situ tutu SMP Nandro katonggoran kamaritinan na keluarga almarhum Nek Barung tiumbak Padang Sapa rampun tanda tasik kira lama kamban tuning bulan ibu kutang si peder dan tutun torome tua lepesun ulki katonggoran talangan alang lenter A sitarulan tamlong pulanan selaku 27 susi masa ngararami pagantianan makarangmi ku kami santung rokotelo bak bari salisangka ku kopi di timbulan rokoteli pulembang di tandi bisara iko karampon mi katong kunami kami demerami langan ditimang mak bunololong reke dirande maau tangkileson tontong di lak palapay kumaminto salurara salubukum pulang arara makamban pulang baran buku tang si bidara tutun torome tua la sipa kadagi siapa pa anak kandola tamanin papandan di basi mataran yan nama turun lebih batang-batangan sampai di patondokan napoli itu malalan ada siapa malalan kebesan si turu ada sesangka lantai tangan atau belum oke guys kita naik dulu di penyenang kita sebelum ke langsung ke atas. Wah. Oke, nah ini
situasi dari atas pentuanginan ya, pentuanginan tempat jenazah diletakkan. Nah, ini. Oke guys. Mantap. Oke, pondok-pondok dulu guys. Siapa ini? Boleh siapa ini? Masih kok pinambil tidur. Hindi ko mitira eh. Nah. Sabi siya na taka de sandok na sila. Ikatabe naman. Nala bisore che sia tona alla tante non sono alla morire. Non è meno. Sampai. Situ ada juga bro. Turun dulu guys. Sana ada tidak ketongkonang kak pun tuh bos. Ya, saya tidak ke sana. Ada ompit yang ke sana tapi sepertinya mungkin jaringan di sana jelek jadi tidak. Kalau tidak ada live dari sana, semua konten kreator di sana live-nya mati semua atau mungkin jaringan di sana kurang bagus atau apakah. Nah ini ada Menara Buntu Sarira. Oke. Ke bawah dulu. Semuanya. Oke. Halo, nasu mereka. Manasu mo. Oh. Kumande meriki. Kumande meriki Pak. Ini anu ini. Kompokade itu. Mama dapur. Iya, mama dapur. Marta. Iya, Marta. Marta makan kiroti. Ya, sudah.
Tama mama natin, tama papa natin. Lalo mo rin mga hindi yan. Tama papa natin. Tanta natin. Palas mo, hindi ka rin palas. Berkata arah ya. Apa? Columbus guys. Columbus. Iya. Untuk boleh di Columbus ke Tor nih. Iya. Hindi ko tabi niya. Ito mama ano. Rema apa sih namanya Rema? Ada yan? Oke guys, kita kembali ke atas suhu. Ada jembatan lah. Ternyata ada jembatan Moriali di bawah. Jembatan Moriali. Prakarya. Oke, kita kembali ke atas dulu. Malelok. Hai guys. Hai guys, tadi juga Hai Tais. Halo guys. Saya kan melelo. belok. Oke. Malu-malu kalau mesti nasir isa di shooting. Nasiri mak kalau mus. Oke, bueno. Susunod na orang kila. Oke. Pagi. Kasi begini bang bile. Panginnya. Pagi. Nah, mau makan dulu. Halo, balik ke monitor. Malaysia itu safety yang perkulitan itu mah seperti desa. Kota masa ada cara kampung kuan kulit.
Terus dia masih sampai nih kira kalau kita makan tuh nama itu ini. Tele itu na rasa ada yang dah menekam. Mama lagi disuruh. Makan. Iya, Boleh. makan. Tengok kumande. Hah? Longar. Kak, bisa ngeliat babi sama po Cindy. Gimana? Lepas di kandang Yanu. Nanti sana nanti naik. Kamu lihat saja. Cimit. Apa? Piring untuk tahu. Pengen tahu aku. Mantap. Kilala yung motor na yun. Oh, di pala ako natamay na natanda. Palitawaran. Kaya tamatin na. Matira ka. Mawawalo. Kupagaso din pala. Okay na pati din. Okay na tira. Jadi, yan ang magbago ng oras ng pagin. Yan na malam-malam ko sila. Kanya mo meron ka na. Kanya mo meron ka na. Ano pa ito? Kopira ka ito. Iyo, kopira ka! Sitalo na po. Anak ko rin sila. Ano pa kanina kopira ka? Iyo! Naka. Ah, tanggal aktif ya? Oh iya, mali dulu mengkunang kaapun. Pura. Ah, iya, pura. Gantinya. Kita istirahat dulu sebentar sambil menunggu istirahat makan siang. Ya, jadi kita bersihkan dulu.
Ini nanti komplit di tongkonan lupa lagi namanya tongkonannya itu di Mariali, Kecamatan Makale Utara. Bisa di Batamanya. Oh, di Batamanya gola-gola. Di Batamanya relax lah. Aduh, apa fungsinya itu? Masukkan relax. Di lokasi saja. Di situasi di lokasi.
na to. Ha? Apa saja? Apa? Satu na rin eh. Oh, napami ba ini? Pambay na natin. Alisan mo ko. Yung dibawa kayo. Maniro. Uy, makan na di pinoto na kumarang muli na tuloy na dala ito. Sipa kan to. Mi masandung lo pira, weh, sandung berono mi, pada alol ini padang atau piring, ya karena alas. Tapi lo kita masalah nasang, belanda kumoya tialo di koma atombe ki batu makarudusan, ko dente ulute dongin de sola tenali pepempatu, jadi